Ese wari uzi ko telefone yawe ishobora gukora nka mashini, ikagira ikoni nziza nk'iza mashini, ikagazaho eko bini, start button, zose zikamera nk'iya mashini. Wowe ufata telefone yawe ukurikirana iyi video kugeza irangiye, ukande like, niba uri mushaje kuri iyi channel ubanze wako subscribe, unandike muri comment ikintu twaza gukora muri video y'ubutaha. Let's go, reka nkwereke ukuntu bikorwa. Okay, mbere na mbere urabanza uze fungure telefone yawe, urahita uza aha ngaha muri Play Store, ahantu nyine udownloadingira application. Ngira ngo urahabona, dore ngiyi application nge ngiyi nkoresha. Niba hari n'indi waba ukoresha ubwo niyo urajyamo. Numara kuyizaho uraza uyikandeho, niba uze gutegereza kugira ngo tudownloadinge iyo application dushaka ku downloadinga. Turahita tuza aha ngaha kuri search. Tumara kuza hano kuri search twakande computer launcher, ubundi twandikamo computer launcher. Ngira ngo urayibona aha ngaha, ese yizamo, ubundi mpite nyikandaho. Nimara kuyikandaho baguha ama application menshi, gusa iyo twe tugiye gukoresha ni iyi ngiyi. Ngira ngo nawe urayibona, ni computer launcher 2025. Uraza uyikandeho, ngira ngo urabona ko ngewe yamaze kuba downloaded. Dore ngo nge yamaze kuba downloaded. Wowe niba utari wa downloadinga urahita uza ukanda aha ngaha, barakwereka install uyestaremo. Nimara kugeramo, ngira ngo urabona ko ngiye muri telefone yanjye irimo, dore ngiye muri telefone yanjye yamaze kugeramo, dore niyo ngiyo. Ndaza nyikandeho, urategereza. Numara kuyikandaho, ngira ngo telefone urabona yuko yamaze kuba nka mashini. Aha ngaha bari kumbwira ngo ni updating, ariko nyine kubera ko ndi kubigisha ibi ngibi, numara kwidownloadinga ntabwo ibi ngibi bazabigusaba. Ngira ngo urabona ko telefone yanjye ubu ngubu imeze nka mashini, byamaze kugeramo. Ngira ngo urabona bya bintu byose nagiye nkubwira. Ni eko bini, dore aha ngaha na start button ku bantu bazi mashini, ibintu byose birimo. Dore n'aha ngaha iyo hakanze, aha ngaha iyo umaze kuhakanda uhita ubona ama wifi, ibiki byose nk'uko nyine muri mashini biba bimeze. Dore nk'aha ngaha nimakanda, ngira ngo urabona, reba airplane, utuntu twose tuba turimo. Airplane mode, wifi settings zose uzisanga aha ngaha, amatoroshi, time out, data aho wazifungurira, ibintu byose biba birimo. Mbega telefone yacu ubu yamaze guhinduka mashini neza. Ngira ngo urabibona ko yamaze kuba mashini telefone.